tom and to make a say you free. Mistake Bushia and yen is a muko ye fee or deep for an answer. Na kwamba down. If you make catch us a boy, warrior, son in your probe. Unachi. A difference here, warrior. Okay. No one tia warriors ya, young warrior, Yapadika, cranny, prenana, I de Mecomen, Conadi, Edina. Yarian, yet till say. You are bobbing the hot at that. I know both the answers. Or tears you. You before workers and woman fun. One must move. One among the moon pab fun. Maybe we say some baby now banning to Papa's own pies and be. Uncle. Some coin a cush you. When you shall think a pound. Okay. You be a year with your frat and yeah, caution mine. Say young shay young penny pumice, a begging. Abusia efi say ya usapon eto from ensem bebre na na surface e media no so e bi say esan say papa ya usapon wo fi Bishop JY Edu na so ho nti na sabe de won ka akrati asefo ho bi bi so kwa say ma meti wo fi mu no ho yawo na ama wo no so e bi atoro nanom e wo ense do na abusia ne ababeto bukwa ma akwaya yemhyehe na amafo say eye ma meti wa wo ne ya usapon na wo moja pam ye kan say blood covenant no ebi enu ti na ti wa fi mu abebo so me ne nakakra ntem no ya usapon so ade eto na no so akoka no ho e wa asamado na busia asembisa ne se wo bi enware ya esiden na wo mutimi ye apam ana so me moja pam e ma ne yi ene mesaka prophet Adonai ba bidi enkomo waye krado de danti kam ho ne enkomo na kwa aba na efa enkomo no hyehyɛ so na ye kwa koma na kwa aba no na wo mi subscribers no so de ma me ya no wa kai say wo de bell no be ka ho sa no upload ni to mu apon ne first person ya phone no be bo won kai no wetu so ne ensam no ni nyina esiti odifo Mami me mo akwa aba ejoso papa bibi aboko obadi yankopon adom bibi aboko ye de nyame ase na no so ya ati asempa e papa ya usapon obadi yankopon fa ne crancy odifo na me no di nkomo ama wo ka se ye mompa ye mfama ya jontofo ya ewo man Ghana nti no mude ya na mo kasa sa na ya na minimum na esi so na mimi sa se waka de but oti ye no ebrebe na oti ye no se ye wanwana bichi ahwefo mo hwe ensambre me mpa ebo no so obadi yankopon ye bibi akoma so ebisade ma na hye ne die no asema obisami me de meti and to me prophet Adonai de anya me wanwa anya me wanwa ko na minimum ye wo wi na minimum ye adi etire so a eba okay nti no anya me wanwa na me nya akonya bia betena media so a mesre ahwefo ni so bia kɔ ne nkotodwe enimu a aya na waka ya dwumtofo no ene ye movie industry no ne ye parliamentarians no ene ne oman no ni penya to yenche ma wo oman no mu no dɔso afi wo ya ye wrem pa ni nie mu no ne aye mpaibo ene akwankyera na ye bɛso ɔbɔ ade yankopɔ ene na bɔfo a wo mo hwɛ yɛn so yɛn ho ma asɛm bi no sɛ wo mato yenche bia no anombrase ye free boy ye papa ya usapon wuto enye ne na wo man Ghana so akoye o man bia se ye de anu si wo se ye bo wuto a age se wo kopenya me motum hyenye sa de asetie bia me nkai Ghana fo yawo ye former president John Vasamta no so say sa ye bo papa ye wuto a wadane de ato na no ye da de lumba eno so wuto a ya bo no man Ghana mu wadane de ato ya usapon so ye bo no wuto sa no so da ne de ato di na ya na edi stars na chi ana sakesefo na chi ntini ya na ye bo wuto sa na ewi achi na wo mo awu abrabɔ na ebo no so bi di na no kansem bia fawo se ye papa se ye bone wo se wo nipa na wo beti se ye ka bibi sa fawo se wo ya hwe yi okay ya ka tumi wo ye no ni o be ka bia no eye adwuma obi tumi kasa instant na BBC obi so betumi akasem bia to obi take be years obi ni de be take day obi ni de be take week obi ni de be take be say month okay na sa na ye adwuma nti so won say amansan de wo soro wo so say ya to na wo tenase aka so hwi ni a wo ne ba ho so na ne nipa ka fa ho na be mampa nti nipa bebre wa ye de ya no ka
we be fo wan ya na won de yeso ya koyesa nti so obi na no ka bibi to so a eye won nipa no na be ya hwe yi se won mo mo fo wo ma no ka won hye cause abrabo no ye yemfa ye ni mu do shin ye di ni okay na abrabo se wan ti ne bo ase abebo brasan nti mo na nipa do wo ma no ka boni ku so no wo bra sunsun as nti obi otumi ka kire no me yo defo me o at the moment I wish san kom no to so o bo wo modern eye adwumade ko ba wo toto plans yie no nyame du be du botai okay nti sabrabo no ni botai a aya no apɛ botai ne wo me bia opese wo brako ne wo nya ni hwade wu bia ma ne wo nya shunshun ban mo bia gina ochi wo be du botai na se wo hu ni sa na bibia ya de ano cancer mbo ne fa wo nti na wo yo ba tan a abibia mi tu abatan no fo men kan kire oba so ya abofra bo ne da se kasa bi na ya awofo ne keka kire nkola no obi benyi no na yen sunsanso wo no so okay onyen sunsanso wo no so a onipa obebrem ni ye ne fie beyi enso wo kan na fie beyi ni yo no be se wa no na kan wa na wo kan nti awofo no ane papafo no be dumi wo mo ma aya no mo fu ni se wo de yaw ana wo de ebufu na akwala na aya ade na oka bibi a kire ba na wadom nti so bi ka kire wo se wo be ana wo me prophet ado no de sa asem ne tum so a me ye difo medane am oh okay nti me ntu nka sa asem ne kire ana nipa wo mo ka sa asem ne fa wo mu ni an so no ebiri wo yaka tekim biri bebre ansa na enya ebem nipa bia be but omu obetumi aye ho bibi na ka me be ka se eye se nipa bia wu ni be nto bia time so obekosi no eno anya obi wo anya ne kra bia wu omu obetumi twa wo kwaso am simple okay but ongun tumi kese ya we free mu mistake ebushua ne ye ne se omko yi ni fi odifo ne na ase na kwan be dan no odifo be ba ho na ye hwe nipa ba ko so a ya support ofo mi wo mu boni din pa unfortunately nipa no so kwante ase maami tiwa ebi kire se maami tiwa the cause of ya support problem na bi se ne wadane ato yi efi se wo ba na bra bom na ware se wo ba na bra bom wa be yare onu so wuko ya support ato am inti wo mu blame maami tiwa se wo no na aba be fa ya support ne ko na ware se maami no ka kire papa ni so nja na yere okay ana say den ni si as a problem by our support and in rentem on den atiwa aba picture ni mo obem den ono ni na ye adwuma okay ye ya mofra ya titi se wo moto ndwum ni na kwa na mi se na mfi se wo ye okun na yere okay ekiri kwa na pie se ono ni na ye adwuma keke okay shade ni criticism bi se be ma bia ni oba ye adwuma na oboana ne yire hu na ware a na ware gu a ya dane akwhye obi ba ono wanya akoma pa odidi mechi no ono wanya amane tade na ekoso pa ebi na abeto mo ndi ebi na abeto wa amamo wo no ngwase amoji odifo ka se mudie ya za ode oti ase mon party no afi 2028 no mo se mo baba abe contest odifo dem ni okay minti ase bebu nti fanisa ahwafo mo va jame me be yo ti ase o mo ati political party bi 2028 won member won fact better no to me yisi amani certificate ni de be kire oba de yankopon we mbo e betwem abrabon e bia me ka to se bo ware ho pan sa na nya problem okay adentia then money oba yankofa nipa nti ahye wo ye different okay ebi won so oba komiye no ebi wa na ya yankofa keke imagination me shushu se me dream se me feel se ni papa e ko baby ya ma me tin car front idie one ni yesi ebe gina so ma oba na ya ware no o de kura twimi be wurim later no bo hu na wa ya no create promo na afia ware na e basa okay what did on fa na ni hu ye ebi wo ko bi nkan kire eso ni susuye why say ni awo ye no wo hwe na be ha wo nja nya na me bo create dom na bi okobi ono nko na so ndwema o ma we nko na obi fi mu a yenye obi di hyem okay eye wenti
nipa na inside church no say ono na enam so no ono ba papa ne na brabom no we make impact bia na wanye bibia da. Okay. Mo hihya mo nyama yi na enso am. Odifo ebe hihya ni ma yi na maswae na nyama na ye hihya so ya mo sum na mo pagya nso aye. Na odifo ye nhwe ye papa ya osapon ene Daddy Lumba. Ase wo mu mieru no ase mo was something in common. Daddy Lumba efri mu ye nya timodo broni ene ye nya maame akosu asewa. Ye papa ya osapon so fri mu. Afe prekopa busia na ba abonten. Oh, ya osapon ye de odi na jai dada. Be 20 something years ni wo majai. Ebi se da bi oba na busia se woni ni nyaye. Ama fe old videos a maame no call ante na ahokra kwotena wa na wo koka na asem nyina apiepi. Odifo abra na tiwa ma ya osapon abra bomu na wone ne yere ne tonyom na ne yere ne kaband no na wo mu nyina etonyom kosi setiwa ba mu a tiwa so beto onyom ni bi enti asembisa ne se wone wo yere na ahya ase a mu ye bibi ade na eko na wakohu obi ono so etimi eye na mu ye ni bi na wo de na beka ho eye ensamanfo pese on pedodo na kayante asefo eti wo de na beka ho a eye afa die na beba ebe ma obeyi wo yire na si nchen na waye so attached to nipa na afa na wo de na ba beka ho no ama afa ase ne wo ye de ma yire ne kura wo nya mfa ma ne bi enya esa na obviously no wa affection ne wa attention ni na ko ha no se ne kura twa ne beba wo ne okay esi wo honam fi okay wo ne obi ne obi esi na yini ya kire ya dwe okay sefi ne yire sefi maami ya we fi ni aboni di me prophet adona mi no okay eye ni pasitinim esamsam ni bia okay nti she woni duty say wo so perform as obawa refo a da bia me kas asem si a mpenfu a wo mu yedi wo metia na wo wo on yedi ya asem ko mani ena wo ma hwe na wo ma toto na wo ma hye e de asomdwe aba wesi bia me siko okay na one thing na ekoso akoso wo Ghana no yaye se ne o ka bi team A which is team why team legal wife and the party na the P there and here team legal wife into TLWP team legal wife political no don't go nation party ni team the spellman and no see there ono see team Odobroni no so be TOP team Odobroni political party we am more contest 2028 ni aye die more contest yeah okay nti ya support the issue there enu na fe na ebobo ba ne so for your party more man di aware o okay aware ya die bi ka me ka se kanyame abode yon ko nyame hyeda na o hyeye nti empatry eye difference in aware okay na won ti aware ase a ye ware you to na maba no obi a say obi a ye wedding nti me koye wedding am hwa na ye mesere me na tufu say ni partner na we share ni ndi ya mo twe mpena nti mu say wi ase na no ane ndi ya we de ka be fa we ya na mo kodidi wa we de ka be fa we ya na mo ko party wa no enye no na ware no okay aware ye mo ware wi a challenges wo yare to me ba onye to me ba ahochire to me ba aya aware ya de ekuta branches bebre okay di so won ti aware ase a ye ware nyama ebi na me ware bi kuru 20 years and onye sika no be ma ho onoti na ho chire kwanya obudi ni be fa so bia the moment a wo ba na kakra wo hwem ya ne wi mfi okay o nyame boa no nya bebi gina na obekire obemu se tina na wona ne te no oni bia umbunu o bi dia hu so yoku mbema bebre na minde ya wo mo chire wo won yeni mu kura ma wono mo na bebre antina wo nsem ma mo tibi okay sa na ma ni bebre so tia ware ya musu sa but so one tia ware ne ware ase a wo ba ware wi won yo
me kase ete se woni oba atwempena na obo ho bodin bia se oba no ni abetum ya wo ye boa no na all of a sudden oba no ni obi so twempena dendenden o ka kro magaba jano yere ho na jano yeso bekum akofa ne wonya no at the moment as I want to ni tirim no ni ahon ba influence ni so onye bi obeye nti obi tum ku ni ba na otwempena 20 obi tum ware to ne ba che na okotwempena because be man na we share na ka say oba wo ba de mempe ewi asense yeso bi a wato dom yentunefo nti wo hia baba wan abrante ne se obeware a petifo bi no nye bisa wentuma antwman ko akiri kwa no mo next 10 years journey of our realm ebe wiese me ba no ukosi oba me prophet adona meti na wo amane we sia no fofo na wo ko ware no wa man yan fa nko bofu panyi ni me bise mu ade anhwa pama wo ba na chi anhwa pama wo be ma na chi yan hwe ba ni be ma no wo ware a 10 years to come 20 years to come no ebe ko sen na ko ware na de ba ebo so mpayam odifo that the lumba at all for me because in America say as one ya support no omu ye nya something in common or no talk from pe na warrior problem eba bonten ze waja warrior 17 years ni oba ne hwehwe no na afi no bia so ni mu na akoye bibre ni musem sabre ya support so talk for me ono so ne de apija ni nuanom se ebusia na efa bi se oba ne de oni ne gya de dada efa bi so se wo mu nche den gya ware ne ye na emomeye menti me ho ase bi se ne ba ware bi emu ne ba ne ma ba no tena bebe ma so tena bebi na se ye bua ware ne de o mo hye den mu ne ye enti we na se ye san ba benya me ye kuna me unye kuna bi ewo mu e de enti na kasefo mi no totofom na as the same problem ACC ye metu be ma bia ne oba bia fully say and the generation so waware enya problem ama waware no mu share dangu ni wo ebusueni mu ngu no ebusueni ne ebusuo obi antin wa say ye jai ba do no mo fe wo mtino yetumi kasa yetumi ye na wo say aware ne gu ebusueni afa ne afa ne anti wo mo ase na waware ne ya problem obi tin baby obi e bo ne bra wo ye shi obi ba waware no ye wo se amambre ne amande kwanso mo ye ne ngu ya be ma na oba bi ahwem bia tuwa na monday masana wo se saadi be ma bi no oba pre saadi be ma bi no a so oba no we ka se me onya me ye kuna be ma bi no oba ye okay oba ba ye nti be ma no se mo hwe masetena na mana mo tutu amututu na wo se ti amuti no mo amu se moja ya wo hwe na ne wo se mo de tu wo mpanifo mo fa tu na dance ye den emra ho ebusua mienu niente o che bibi ni ankofa ni ngwase ama ene ase masem bi se di hakura ase we yi anu dan ka bebisa se divorce ana sa warija ye no say net se ya kamia ezaze nipa no wu a afi ma ne nti wo mo ho asa ware ne ye jai o ye nyaaye say na warija ye ne bebre ni ye se we jam ye summe okay e japade am no ye no me de wo okay bebre ni kase ni ni agide japade so ba wo ye be man de na se nyame ayadom na japade bi wo na awarija ya mo jai obi na obi akoshi obi ne bobra na se wan hwa abra wo ti ase no antutu nyama yi na mpenifo ambem na asomdwamba na otena ase uta weti be basase ni esi wo okuda mbienu echi ni sama echi be ka fa wo no aya na ye tan nti be ma na oba bi a wohwem se wo se relationship no e break down ntempa no anamontu e wo se otu na wetu no mehunya nka bi ambechi ere se sumi na memu a na ma na e ho na ya asem okay e japadi kakra ne prene na ya de mekome nkona de gina yenya injunction view once e wo da de lumba de ho ye ma injunction be ye 10 10 30 11 e ko bo nwumre be ye 4 ne ye injunction e fio ne e bo ba wo ye papa ya sapondo hu possibly say injunction be betimi asan aba wo ne yi no ya mbompa menye ni se ne de be de si
Ndi no sa. Nti say party na mo pese mo timi ni mo strategy. Nti ana de mo ko tiba e be kan for party be ho asem na ya na wo ko. Di was na na asem ya se ne wo ya fa asem ni personal sa. Mama yem penifo na won ma be pobra. Abe won be tonjum jiji yeni share yande onyame mu won be ye sene ahodo ebe ma ye so that time no na nipa bi wa wasiri bi ma ema ne ho aye yi no won to a ka yen hwe na somdwe kwan so na won koda di na ne ya koso won man ni se yan hwe yan penipu mesibira ebe gi yin na is a way there se team ko be ya e bi key ni ye Mundi mon party ama form ya 2020 mo ba magana fo ya to aba ma se o man ni penifo ekuku dama wo ka bie wo na hwe antoto nyama ama saade ni mfio a nkakran wan ya na akwakoyi bibia e ba beka wa o chine bi no na akwakofa BBC ade aba beto aba be akoye eka bi ebeda we kwan so de nka ne wo wanke beka so na side check no kusukra ni ho nti na asese beba mu de akoye team legal wife ni team family na afre de we nu ebeba odifo wo kan bibi se ye papa ya usapon ye kofa ni free difo ne nchen no na ma kwan beda no ho Bishop JY Edu eba bonten after say ya usapon to yi na obekire se abra ti wa free mu no onim se ne ya usapon be nti wa afa onim se ne open asem enti ne condition so wo mu se wo ka kire na ebe ha no enti wo bo mu obi oba ni bia no se momo ma ya usapon ti se ti wa afri mu se hono be ni secret na wo se ti wa afri mu kwesi da ade che dwoda na busia ne de ka abusia ne mma e de ka ba se wo ba be fa ya usapon de na ko hospital e no be fa nde no ko e hono kaka no so di ka se be fa no fi ho ne kwan ba no eye de no mtim be fa de ne call so a wo de we di fu be say spiritual realms no shift be ne ba ye nti no free me tintin nyina wo papa no ho ma nkofa no se ti wa free mu prekope na mo se ye kwa kofa no ego na omu ni se ti wa no wa ye osi akwan am nti se we free mu dia en kofa no kofa ni ne omu hwe bia no aye din o sa se papa no ntiasi bi nti asi dem se na enye wo na wo mo hwehwe no mo hwehwe ahotonto mo ne ko hospital se oni difo bi na wo papa ne se wa yarpe mbre bi etwem se difo na nam ni saso no nya na hoto ana me boa e na okoya na yare ne boa yare no ni tin se biabo bi da hodada biabo bi da ho a nipa na enam ni se biabo no eboye no oni nipa no obo duane ti ase o ti ase oni but no mu ni se enye hwi mai mo bin kanu nya sem no bin bo dua ano bin nye blanka se ontum yam hwe ontum wa bon hu ban den at the moment wakasa say nyaw ana say beto ana be say no pa cho soro sunte yesa obo bi dunya so na wo sunsun gina wuti nti ayade eda hodada na mbiri menya no okay ana difo na dane man okay ana kwa na nipa na still want no was esa sunsun ekuta na ode say ade nti ti se nyado nya wo free nya wo tia ni wa so na ntombi nyado so ko difo bio na kopa ya resawo no na difo na o hwe wo no nkeso sisi ade mo betum de nakọ akọma no ayaresa ewo unam femu a mamu mfa mo mpemfe bufuo mfa mo adwen mfa mo nti ahye mfa mo hudu enka se nti yakofa na firi ho ukofa na mo kosie no because oyesunsu mudwuma fa no bofo no be chese o sambre de owu bi ahye fa nipa no no nyame adom isi ni nya no kwan nti otum kokwaje hune mu ayaresa ene ko ba ya mo mane nda difo ne na ase ofu a mo de ko hospital na nka mo de na okay shushu mu ade no
wobetumi aye dwuma mo bi ba spiritual physical no we say we ba spiritual na ndane nti obekọ difo betumi ama na akwankyere afa o makọ me yentoma de ma ware be ma bia ba makọ mo bum kwase a bekọ difo ne se mi fa se mbra wa ma me nyama se mi fa ndware physical wa mo akwankyere na waye ebi wa spiritual ne take we nya ko be we to take year 2 years 3 years asana dan sana sanity okay shunshun mujuma ne sanity nti obi ni ha na ko difo no be church ne aka ni nyama bia so de ba no de ba but still anu na nyama mpeke ko bi wo a ade ne dane ye den shunshuma na bofo no odi ako eyi we fi no minim odi ako eyi we fi yare no mpa no so nti no nyende nya no so e won terms awon misam no ye obi ana ni omu na obi ana ni okan no obi ana ne ntiase nti obi ana nya ne de senkanya sa nanka oni difo na ma to bona difo na dumo ya ma no nkeso sisi adiame ado tu kokoyisi okay so set difo na be ma abama fa se nti na shushu sorry yemfo no so obi yare na ode ne ba ye nase na ye san yare wia oba bonesu esu bone ya pam gina wo hye yankopon ayi ne fi ne wo mpa so anane ne yare konkon nyame ayi be efrim okay ti esu bone ya dance bi agina wo hye nyame abofo makwan so tumi kokoyi ne dwuma tumi ko bone bi tumi tu na namo bi o so tu yes nti mi se ko difo wo no ye dwuma ma wa make sure say dwuma ya ma wo wakasa osisi ade shushu mu no akwan na bi wakasa atire wia kwadase aseda no ayese wudi esi ano okay ase we siri eni jena aba ano ana se ne wu kikan se yehwemu a bibia sa ankoso e papa ya osapon nafa bibia aseda bia nkoy okay ana nipa no so owo difo ni sim ni difo wakasa mu mefa no mwana musimo be mwana monde mu mpa be fa no na bi we sai nsem bebri na aba ni nti papa no so mpa asem bi monko se monko na ko hwiegu monu hwate unam anamuntu ye defense shunshun anamuntu ni se won ti shunshun semase a ye difo na be ka no anya wo ne benya na mo se na ba sha wo ti ahye a be ma difo na to no bo aye dwuma bo papa na mo wasore ko wode ne ko na papa na wo so ntumi nsore ba ya mi adom osore ya na otum oye ne kakran se nipa ne pa ya rosa no ti asore fie ho na se nipa o hwe ne firi mu a mo a mo se mo be fa na akohwe no mo ntumi difo ne nkotena se papa isi ya maami ya oboa papa yi na nyame amane nyame ato ne nsa frani nti ne yehwe se ye wo faase bi ye nua ba bi ye yi bi percent ko betena ha no hwehwe ne mu ko bi se difo na difo na kaso kese sisi ya nua oba betena no mu ni bidia ene motumi ba fa na kofi na mai dai mo amo mu ni akono na mo ko se mo ko fa na anya ne de hia o buano awo no we yana ya rasa ene ebusuya hye mo mpani onu bom koye mistake no ko gigim se me mpani na bibi kosi a ye de di na batu ono so mpasa nti se sunsun sorry di fo bi o yesibia o ye adwuma ma na start se wo hye mbra ma na wo kire no ye po beja adwuma ne obeja onimi ya ya wade obeja se o kire mu nko benku mo so be ko nifa okay nti no den obe ni abofo ne ka kire no obe ka kire ba wo se wo mbra bi ko po abreso na wo akan yu nti wo gina po de yeso a po so nye ni generation ni po abe ne de ko ebi prophet Adona eso and ebi wo wo pressure ana se mujamro so ana BP biso se we cardio we secretary unya bi no ma pressure no se wo de na nam 200 na beba form eba beda normal ba me nton edro mi sayare okay nti ayare sana abetena so na ye pressure e wo se ye bisa mwadi okay ekwan men na nam hwa hye yare na ba ko anko wo so wo se diabetes how biso mi se we diabetes e ba ti se wo de na type 1 type 2 unya bi no ma
ebema diabetes na agi nipadua adokro no sugar ni nia be fi mo je ma ahode aba so doctor say one insulin no me o diabetes for bi ndro hwegu a de on kuni nipadua mu a je mbehyo but again the diabetes ni beja yare bia ye tomo osunsun okay do really Bible say osunsun nipadua na e honam nipadua nti se wo kra na tu na hoden a wo brasa nti yare no di beti na ye kwankwa na me diabetes yo na me diabetes yo na me sugar yo nti waji atum e wo krem se wo de wo diabetes nti wo enu di akọ nti se wo ye bisa na wo hwemu ade a wo se one nipa ni yare na abehwa nya ne nkra bia yare see adibi ye negative abrabom men gibin to me da uji tumpe e kauso ti nipa bi ho na ma wo yi obi obegade na wa cho for we tua gina for we sia pa bo no bi abo ba obi an ne mpa e bo ho odin bebi okay odifo ade ba ko so a wo mo eka efa e papa ya osapon ene maami tiwa sabedo mienu nyina enti asene se abra wo mo ti ase na se moja pam bi ekọ so wo mo ntem enti na maami ne ko ya papa ne so akọ several times so na wo ba bonte be kire se o nya yonkufa bi apart from adwuma ene enuado wo mo ntem se wo mo nya empama gudie die entesa en na mega so bisa se obi a wo ne ni empama gudie obi a wo ware no wo nya wo kanchima wo nya wo hwe no moja pam bet na ye wo mo ntem sa na nipa na ya esemsi a wo mbechim wo mo ye moja pam na wo muti obi o okay wono wo na adwen ho na wo ye ana wo so ye osunsun nipa free wo nipa na wakasa na so spiritualist and e bi wono no hu no me bom de me hu nsa okay ye wo enyama bi wo na ekosho a se moja pam ya wuki ye ye okokoro okay ana yo mo ye obedwe ye bi daudi fo nti okay say jasa mo tin minti no mo say mo experience mo ye adibi ya apam ye nya apam wo bedwe okay ya apam wo kokoro nti ni pe bi ya ebi no nkwa ne omo anyankofo ya apam ko mo ni apam a omo waye omo ni mo ye wo enyama bebre wo a ujira ho kasa at that moment energies are operating on to fa okay nti obetumi hia ma no example nti obi aware ne ko hwe ne kama ne ko ne ti kama asomdwo wo mutem obetumi hia ne s we yase kan s betumi na kwada adentia ode fa adentia ya pam bia edam mutem ma odu oba no nko anim so mo ya pam nti apam no kwanya nyina na wo ya wa se wo ya pam mimi ye bisa oba ye bisa no na ne bro obre no akwaya pam ya ne kra ne chi na ma obre nipa bebri a obrabo nyama ya kwensidie kodanda adwendwe ni guase o hwu a ho kire ohia bebri ayi ya pam ya wo muni bebri akasa ma sunsun ye shoma ne wa pam boni nti men kan kire ho se me de abrabo na me boy ne nyama nkoye da me de mi hie ni papa da at that moment I walk and baby I gina won ni energy say operate wo nti wi asunti na baby am kasa ye yemfo ye ni do hwe ye di ni na abrabo no wan tene bo ahye abebo brasen wo do bible say antu ya no na reka nti nya kasa bia na ye ka so wo kasa ti a wo ba so wo kasa ti a wo kun so wo kasa ti a unu bi o maame o papa e se wo hwe wa ni we mo si mesi amko wa no mama babra ba e basa obra bo be ko hwe e basa wa do mo ye obi ho nipa bia o na bia sunsun de uchi okay ana ye kan guide ye na nje okay obi so sunsun nan kasa na wo se e bo ho ban no e guide wo wo de echiwade bia ka wo kra no ama wa twe akwachi onya wo ne mo wachiri wa twe kwachi na sunsun bia ehu enya ho kwan na odi wuchi obo wo ne ma papa bu nko a nti enimu obi se me de me nso dai hu ade papa membe mu da ba me hu ade boni bi ebem
obi se me fa ma no ka sem papa me ba me ma no ka sem bo ne bi ebem wo oti shadia pedifo bi no mbo a usunsun ni pedua ne ntumi operate okay ntumi nko ejina fa akoro nipa bebre ye adwuma pa ba sika ngira wo mse ona ontoto nyama basa like wo say you obi o a on the yes course fene obeji ne nia no ukase sika ngira wo mse ma obi anim se wa bra aba a wo bo na sunsun so na but obi wa any moment a obeye adwuma be tua ne kabia problem be ba mo de akosolve se nipa no kra ne gina fa akoro nkole usika sem emove ntia ne sha be pedifo no wa ye bisa no wa chiro wa kwan no wesu kwan so wa baba so wesu kwan so a bobo yo kasa bi wa men ka bi nchiro ho da so do me be da wo wiase okay abrabo na mi be ni okay ana yare wo yare we de media mi yare ya ni dabi wajatu me de be ma bia ba e bu nkwase o be bu nkwase asa je bo nyi bi wo isi wo ni pa bra bo na we create ba later no obenya difo bi no aka je say you fie bu shun be ye bi shun ahobo wo mu me die nko na nia wo so wo create ama wo a e ma shun bi nya kwan wa be ya apam no feel different nti de bia me tu mayo no me ma be ma bi no nda wa bonti me mo bi no nda wa ka nsuo pupu ya ndane na moye ya aye mawe mu ani age aye mudumedi amude later na wunya ware a sunsun mu wiase ofie be ye bi age wa ware ofie be ye bi age na o ma na we create amano akokoye sa apa edu Easter Mondays ni ade a mawe wo kokoko bi che ofe for wo no inde wu nipa bebre wo mo bre enyende ya wo munyi ya wo bobre ya nyama nkoye na wo kedi wo ebu school time okoye bibi obi pepper oko school ya abortion tuasua be 4 bi e be 2 bi e 1 pe bi na wiase aba ni awo aba we ba ko pe nti at the moment a wo bobre bi a wo ye ready no awo ne ba okomo oyi wa hu ti wo wa yankopo mesho at the moment a be tu se ba na gure bi wona wo wiase ni aba wo ba ko nti at the moment a be sia wale papa wenye du baby a wo papa anti wona be wo be tua so ka wona be yenya problem bush menya problem nti sham be ba ya ka kire yen na say for there me ye bisa pa okay na ye bisa mi hwenko bebre sebra so ko bu obi kwase bi mu say dada bi koso eya bi bia o ye kitin ya kutia o na kutia libo unti na bi no ye bebo ne fie be ye bia sta mfa because I adike to bi be ye ni kwa ebo no kra oni wo hwe ona obi wo ko hu sebra nyamede ne bae ene de we na bra bae be ye bisa bu obi kwasea liba me na wan say bi ja ma yankopon adam moment sunsun o twem yo kaza sana wo sum enne ntiti abrabo ne boss okay na apambia okoya unim ebinumu ni ohio ba foforo na ohebo akese yo ba bia kra na ene ne de wo we memo be ohio ya be fa no uni ban ba ye ne man de da wo fof sisi are ya brand oba ya obedu bebi no na fi abrabo no fema na eko fema afiye bibie yi bona ne tumi bi ba bia kwade bulu kwase a obema wabre ntu bobra na nyama nkoyi a e wo branches bebri ntu nyosh difobia or guide nti apam gumo hodo okay nyibia na ye mojafra okay wo obi tumi catch wo fu akono bo medume kofi se me pamwa na se me yiwade ana se me beje adwuma ya na kise ma eden mewu ya pam sumi aso at the moment e be fu ni ma to ki aya pam odi fo na nyisa jema ye sheda pebre na ye di apam no ho nkomo se me ho se apam ise ensem
ewo mu papa da dodo na so gide se wo mo so ne wo kikan obi wo ha wo biebie ne keys so afi no ne sa hye no so yi ne ade ye atume betime se na anu asam na esi ye no eno hu sunsa so ni ye bewie ye bedi adro yi nkomo na me uka se duabo bi akoso mre bi ene eye adwumen ebi mu so kire se ma met ye papa ya osapon abra wote ase na oditi wa sensem yi ba ya na yiri so de ba yi na yiri ne boti wa adua nti se adua no na enye tiwa na ne abefa ya osapon ko ansa na obi ya no ye ni kan ni adro ne ho kom ye wi anafa ye yi eno ano yare bebre ne di ni penya wa asase so nti o de yare bi a wakwa hunya nudru we di ni prophet adum we waste herbal tea and we co herbal tea obi a wo siare na koko dunya osuru nti we bi no ma se betu na wo siare ne se tik den se wo de wodi atia konye se opa yare sa hunya yankopon nti we bi no ma ase betu na we dompe herbal tea bam na siatica herbal tea na catholic obi a wo dompe me obi wa ne kotodwe obi na sra sintin twetwe no obi ne spinal cord na mu ye na obi ne tifa tumi dwa no dompe me ha bia obi gina wo kakrepe a na ne nipa bia twetwe no obi so gina na tumi hye ne se ye hwie so hye gu no so obi dompe me ha bia wo didi akwa wakwa wonya no du wonye bi no mo so nti ayare sabe ba hye bo ade yankopon din enya ena we so detox ni pedua no ma efie wo bia sane yare bia wo de nam a wakwa wonya no du within the prophet Adonai wonye bi no ma ayare sabe ba hye bo ade yankopon din enya we so my friend about to send her about tea wonye bi bia no ma wo kra no ho ye de sunsun ni pedua no ho ye de bible say o sunsun ni pedua na e wo nam ni pedua abrabo ni ye die ne pie o sunsun ma wonemu no endedi okay nti na abrabo no boy say tu na what na fa akra tena wade so okay wotena fa akra to wade zubaji ukunu obaji na hweniye akokoro no esiesie no oche be ma ne pa wa print ubana so 2028 ko election ya maka na ejina so na we shi wa che wiase obade yankopon shi obi bia no obi bia koma so adise ya bia wo de na masase so within the prophet Adonai udu meni ma ya so ba sha obade yankopon afi yen hwe diabo so bu wa wo bebre okay nti o ba ya osapon de besi ba se eye dua bi e course se ne o kan ye se diabo bi akoso no efiri ne yere na na ba che o memble mo bia okay ni amekan ya mfa ne sa but na nke se busua ni nya butrema difo woni nya butrema na nka enwie se ntemse obade yankopon shi amen difo da se pa abusia aha ene brema akwan me de nkomo twitwi ni nyina esi ye ne prophet Adonai na edi enkomo no mese se obeja wo comment e wo comment section ho e de amame all the social media handles too much gh o subscribe no like no share na foforo so enyi bi ahwe dark gold enemy din ye besen share